Hey, wa musitari uriya ataha muri izi quartiers reka reka kanze ndebe kari weda. Oh no. Ako nayimba nako tuye byatara muri musata muri zino quartiers. Ariko nabirenze mba ariko cyangwa cya danje. Alai. Ese umbonye muzigo ubu na udedone rero. Ariko nabirenza pampe wanje bataha mu biryo nago bankotoza. Allo? Kiri gute papa wanje? Wemeze bite se? Wallahi ko numva meze ngaho mukina bakimbona. Shimi yanjye umeze neza. Washobora pengeze papa wanje? Wallahi man, twari se tuza gutakara muri studio. Nabirenze turaza kubona. Wallahi nje nyine nta kibagabaga tu. Sana ari papa wanje. Wewe ukora umuti ntari we ukora umuti bantu usaza umubyeyi turaza kuvugana nawe. Olivier. Ni wowe se? Ni ngewe ntago ndi se ngewe. Jima nje nagomba muri zino quartier tu wallahi kuba umuntu gupapara hano nagavuze ko ataba muri zino quartier. Ma nje hano rumunsi niko mutamu. Oye kandi ataba muri zino quartier ma. Weho uri murabeshya abantu kumanywa. Urabwira umuntu nguri kibagabaga hano kampere. Jima nje ntago ntakara muri zino quartier tu. Niyo umuntu gupapara hano nagavuze ko bataba. Nje ningwe ku mustari ko Dekate niko mutamuza ariko ataba muri zino quartier. Ataba muri zino quartier. Bazino twava mandi. Aya ndabibona. Bayigurishwa guri kibanza nyamasheke. Yakono gatemba. Vamana. Naho koko unca utanansuze mane uva mu nzira utanishyuye. Ndandiro dukubaha. Nyirabizi ndakubaha. Nese mane. Ubungu yacana meze utanyishyura koko bemeze. So nirwo njyanye hari ubona ndi mu kazi. Akazi meruka ca ameze nk'igihombe. Baso mustari umugenzi wawe araza. Nubo ubona kugira abakire nka barabana twishyura. Umva ahubwo vadukina ka. Umva urabizi nano niwe ntegereje. Amaze amezi 3 niwe ntegereje hano. Ubundi wowe kubudakora wenda nakwihangana yuko nayo ugerageza kunyishyura. Ariko umva kadukina kantu ya mutipe ugende umumbwire ko inzu ye igurutse azaje kwanura ibintu bye. Kumva nyine mva ubwira maze aze mutemufatanya ishyura kuko azi ko ndi hano ntago yaza acunga ntari naza. Cyana byinshi ndi buryemo nakantu naburaye. Urumva ntago akabura. Wewe ubwo kumezi yine ndare buryo nkugenza. Kanze nje ndamukuzanira gutya ndamukugezaho. Kora umutima kora umuti. Olivier, ambwiye inzu yawe gutya iri mu kirere. No. Wabugenda utureye ko ibyo warokoramo wenda nazanarye zawe. Izikonsatemo n'abasazi se? Umva ubwire. Kandi uri kukubwira ati seriye. Waje ugatabara ibintu byawe cyo Olivier abina Olivier abakibagaba nigise ku cyabona nyina kuri wapfiri. Nongeye kubitangaza mu itangazamakuru. Je kubijyana mu itangazamakuru aho kamwe bafotori na aho. Umva je nusha kubijyana kuri BBC na sasene numbwire ngwete. Nyo mafaranga yanjye maze tujye utanyishyura. Wese aramudiye no telefone ubundi. Amezi 3 utishyura umuntu uba wumva atunzwe n'iki? Ujya mu nzu ye ukaryama ukarara usura warangiza ukirwa yidunda mu muhanda ngura umusitari utanyishyura amezi 3. Nkoranye kujya nyuza nkoresha cy'akazi. Hasi ibyo ni bikiri mu mbwira wowe ufite n'amagambo menshi man. We iyo umara amezi 3 utishyura umuntu telefone nanjye ngiye ndakoresha akazi kanjye kuko izi nzu tuba twarubatse ziba zaratuye. Telefone rwose ntago byagwamo rwose. Ahubwo urakuramo nizo kechi. Bose nubwira ibyo byo kuramo kechi irenze mani ngiye banarayiguze tayari mani bakaza kuniba ngo nibyo banki none ngo ngiye kechi zanjye bose ntago byavamo. Ikibabaje ni uko uba ufite nawe amafaranga warangiza ntunyishyura. Kubwiyo mpamvu igiye bose mfite turuwasa basi yani nzagwa ariko iyo ngumira ndi kubona yantera kanseri. Cyanda ahubwo turasa hejuru y'inzu niyubakiye amureze.